wa Kiogara DMK MCA wa Bogeta West na rwanda ajaja chairman wa finance committee na ndenda kwariria mandora ajaja kwenye demand notice yeje andikiri Baita TV kana CEO wa Baita TV jo murega baisho na ndenda kwariria mandora nundu jara republic this thing has gone public nuntu wewe ngo friend ya choosere na mandora atwire yakiririo u akiragwa nare mbesa nare atekuria mbesa ciarandirite single business permit na ibuji muntu mero yake ethirwa single business permit yatirite ntobia abieta anduke ejuka winto bigeta vehicle branding ngari ithatu signboards kwajara mateo jairo otheri watenda kuria change of user na communication TV must watenda kurira ni randure ratha kuma ya 2016 mwaka 2020 likinyite 509,000 na kwandikirwa demand notice na arambiririe kurumana friend muregeta TV ni ambirio ruma Dr. John Toiti na munene kabua ya kiugaga neamba na atikwenda kuona ni mbibe yite mbese iba munene ya wete kana Toiti imbese ira batu tumba tukurukitie through finance bill te munene ukirite rukiri andika ja director revenue ga imbesa ngare ni imbesa tukurukitie finance bill na imbesa batura bagi promise abakare amankare abaretere TV ne friend murega kuruma revenue officers beto akiuga anga neamba ure onge na case anga iguru revenue arete kiranka uria Dr. Toiti na kabua ino bafere case nuntu bote ana siasa oni no bandu mi ora bakwenda but civil servants beto ba county barekanwa nabo baite nguge ya ora ba thikiri na batonyo siasa na no bajukie sheria no bajukia atu gwita kotini kuthitanga neamba agent and demonstrate na bakuya nuntu no bathukiria maisha na gweka mbise nthukunya mbere yana bao na mbuge nande ibaye indendela ni mwanka tariki mwenju kuma tariki jire betho batirite into yo bika impounded nande mumiro aigwa ngai na uko baita akathugania kaba kuonerwo kana kaba anything ibobongwa bethrito bakirega kuria nyamwira kuria revenue ya county government ya Meru na kira kia tuma vitamini ne tenuntu ate akuna ndo aja or anything ibobongwa imurega ngo friend wambiriria kuruma na kita officers beto amba naenda ugane ya Meru necessary bero imbie gwitanirwa amba ibo benera andura county 59 bate kwenda kuria bari ganga abeterete kawira anga bana kenda arekerera andu riu oni nyani jandie mukende kanduka ga kompenda giria na inde aga revenue ngava na kira ito engwa yoterie wala na nare aga single business permit ote muntu linga biashara Meru ezi nani kawira itinda kuga MCA bote kwenda barabara tugaita barabara ya utinda kwaneka na wangaite kwinjo ngaiti uthithu ikaitwa ambesa ile kwethira wewe engwa ja taxpayer tukwenda kuria taxes atuita ambesa cietu cia muko tule na thine pending bills muno nuntu bakwitha tutiu meet revenue target cietu ja Meru county na nuntu bantu bamoja baba batikwenda kuria ambesa na mtu ene na ndure au hafa milioni na kaurumana atikwenda urerea inde atinda kuga na wanga barabara na atikwinjo na ritenguge we na iterisiti cia ugi nkuri ogoti mboni ogoti wakwa bugita nguge lakini atikuri ogoti atena akinye kwariria maendeleo enu ya oyu muntu batinya kwithira thai ari nyamwira atheki nuntu bakwithwa ari akirega kuria taxes kwa una ndi ntobia bia impounded akuga ga kuonero kana ugi siasa kana imbio iwe wengo oregete kuria na mumero akauga kwi siasa ikuringwa aja or anything document ile acia kuonania demand notice ile thiritwa akiandikero igitariro nthe akirega kuria na ina bisingi cio bibingi no tireta officers betu ndi bakaraniria kana baraniria gore akare ambesa iu no ngatha friend etere TV ne kubaruma kwou ketha na kwenda wega na akirie mbesa iu no ntinde kana ire kethwera unene na nande kwina ntu bangi bandi 40 baba ingi mono Meru na tutikubariria aja nuntu na boy tukwaria na bona iba mtu na si explainer oteta TV na kwambia urumana kana anything at least ba biongo bia iba tunenkeretie tubienja tumete ombere ukatha murega na kawira bauga bia otwenje kuma nyuma atubienje kuma nyuma na ndi twetete ombere